ada gangguan teknis. Kaki nyangsang. Ah, Pak RT kalau ngomong sembarangan, masa kaki nenek Olga nyangsang dipikir layangan? Untung kaki yang nyangsang. Haknya patah, Ya ampun nenek, bikin repot Olga lagi. Gimana sih nek? Udah tau kita mau ngelamar. Gimana dong? Gua masa mau ngelamar terus gua pincang-pincang begini. Aduh, apa kata besan? Nah justru itu nek, bikin malu Olga aja nenek. Ntar Olga diomongin sama warga sono. Ih Olga, neneknya jalan pincang-pincang. Hah, Pak RT, bengong aja lagi. Ini gimana nih nenek? Hansip, tukar kaki lu sama kaki nenek.